Dinlenip nezak mısın bunun? Hayır. Bu yılda nariman bir talim değil mi? Vaneva Elvira, Denisovna, Gomentanna Gimnazija, Rukovatel Šakezanova Gimnaz, Олимпиада на общей исследовательской работе, участница профилактика наркомании, наркопреступности, диплом, 3 место. Айфон Бирганатомса. Питание kalıyor da Elvira da. Nabızın da başarılı başlangıçlarına evet, bravo seviyorum. Sevimsiz hayırlı gün. 14. yanvar günü Tılsım Mektep Balalar Bakşası'nda tekşir uzduruldu. Учреждение кіргенде ешіктер бекілі, вақты бар, кірушілер белгілетіран журналға білдірілі. Қорқынышсыздық емендігіне келгенде жетіспеушіліктер, пожарный краннар 3 жылдан артық текшеріп, перемотка ясалмаған, акт түзілмеген. Яңғын қорқынышсыздығы бойынша документлар тәртіпке салып бітіруге қошылды. Аш пішіру цехына өткеш 12 күндік меню қаралды. Туплану мектеп директоры расламан 10 күндік меню негізінде башқарыла, 12 күндік. Әзір ризықларны жетіштіру технология карталар негізінде планлаштырыла. Түшкаш залында ризықларның аталмасы продуктларын шоғын көрсетіп, директор тарапынан расланған күндәлік меню ілінген. Әзір ризықларны беру проба түшірілгеннен соң башқарыла, продукция бракиражы журналына тіркәлі. Текшірген күнді менюда біріншіге свекольник ашы, 70 грамм ит білен, екіншіге тефтелі бәрәңгі пюресі білен. Технология карта бойынша аш пішіру процесін қорадық. Ғарша аш менюда бір порцияға 70 грамм ит білен берілерге тиеш. Ит қоя деп тәләп ите башлағаш, 1 сағаттан балаларға свекольник ашын ясап бітіресі аш шорпасына қояндыр табып ши, сум, ит салып жіберділер кәстүрге. Бұл хал бүтін технологияны бұза, бик зор нарушение деп саналар. Әшіндікта шол күні сағат ертеңгі 7-ден 140 балаға ашату сәбәтлі 3 килода 80 грамм ашқа салынып, қайнатыласы ит тиешілді. Tılsım basar ya. Nasıl o? Что за? Біздің енді 70 балаға әзіріне салыстырма, аларны итмен де фарш етіп салабыз болған. Бір шыннан да көтіп пішірелер, ит тефтелейден қойған итмен фарш етіп салалар ашқа. Кесек білен балалар ашаны келеш фаршты берілі. Бұл балалар бақшасы яғына, мектеп яғына біздің бетешкелі деп алып. Yok, başta itboğa düştü o da sınırdan yapıyoruz. Аш bütün ит білен қайнатар тиеш. Полностью толы калориясы мен. Сүйетті ит салына дейділер. Ama Allah apa itu Peter Retro planlar. Сум итін салып қойылар қайнатар. Неге сум итті қайдан дейсің? Yok karışan koymalar еді. Siz қай жауап әзірлегенсіз енді? Yok, тефтелеға жіберген қойған. 1 сағат қалған балаларына шатырға, тефтелі әзірленген болса, сіздің фарш әзір тұрға тиеші. Ne? Olayın da o ne? Şibitli mesela var ezine. Bunun için babayın başına var. Zapt etsaklı civarani babayın da. Bavarama civarasın üçten. Civarmasam o zaman gidersin şu an. Oturdu. Babayın da şöyle. Şistalp yağı pişirу цехында бар жерде тәртіп, Evvela kandıra bazı veren. азық-түлік блогын тәләпләргә туры килә, шулай ук һәр төрле ризыкка аерым суытқычлар булдырылган, матди техник базасы яхшы хәлдә, бүтән төр уңайлыклар тудырылган ризык әзерләргә. Азык-түлекне саклау санитар нормаларга туры китереп башкарыла, технологик җиһазлар инвентарь маркировкаланган. Аш кабул итү бүлмәсенә үтсәк тә зур кимчелек гардероб белән ашхана бүлеге бергә урнашу, тышкы аяк савытлары, үз киемнәре, ризык янында бергә урнашу санитар таләпләрен боза. Su içu rejimi kulüp kilogram diye etsek dürüst bulmaz. Anın içindeki su bulgançı, tunup düz algan, bik şeklengeç temin tadıp karadık. Bik temsiz hem isli su. İşe turgan stakanlar pişire katına razı. Hem lakin yuğup da koyulmagan. Balalar bu sunu içip birer infeksiya alıp bik mümkün. Bakşanın yıkı bölmelerin, uyuna o bölmelerin cihiştirilgan tertip saklana. 15 dekabr günü Urazı Ekonomi Bölüm Biro Mektebi'de Balalar Bakşası'nda tekşürü uzdırıldı. Aktör bar, kürüşler jurnalına bilgili, iminlik yağından bar tür dokumenta buldırılan, aşkana bölümüne ötsek tertip, düşkü arzalında mağlumat stendinde menü ilingen, ışıkçılar halattan, menüler tutmaş bile gülaj, kontrol uşu alındı, gramları menü bile turu kiler, azık-tülük taratu sanitar normlara turu kitirip başkarılar. Balalar Bakşası'nda şolay yok tupas, buzular tabılmadı. Balaların imindigi boyunca Kuyan Ağulu Balalar Bakşası'nda tekşürü uzdu. Tüp kırığı işığı bitli, işıkta kıngırığa basıp kırdık. Gelip kırışta ağır atmosfera, bu binada bölmeler bürkü, tınşu, naşar hava tuyular. Imindik boyunca bar tür dokumenta tertipte edip bulmayı.
Кең мөһим документлар, куркынычсызлык буенча инструктажлар һәм башка төр кагазлар күрсәтә алмадылар. Ашхана бүлегенә дә шулай ук шакшылык сизелә. Каникулдан килгәч тә генераль җыештыру үткәрелмәгән. Шкаф өстәлендә катлам тузан, пәрәүз баскан. Суыткыч бүлкәсендә дә шәхси әйберләр саклана. Мәсәлән, санпин бозуы булып санала торган химик составлы косметик крем. Ит бүлкәсендә итләр пакетка салынмаган, җилләп кибеп беткән. Духовка шкафында ишигеп тутык тузаны. Азык-төлек саклау бүлмәсе тәртип, кайнап туклану оештыру таләп иткән документларны булдырып бетерү сорала. Әлеге бакча буенча төгәлләп әйтәсем килә, бүгенге көндә бу бакчага 6 бала йөри, 4 кеше хезмәт куя. Тәртип салу, төгәллек булдыру, авыр эш итеп кабул ителә дигән фикер калды бу коллективта. Декабрда барып нималарның инде бу итләрен олдырып, төртүп куйдырып кайткан идем, чистартып кытап. Яңа елдан соң мин үзем чирләп яттым, кызлар кайтырдылар. Бу жерде килеш балалар янына бардым диде. Зав белән сөйләшенде, әйттем, мен 8 көнне сөйләштем, буквально менә шушы тәртип буенча питание меню буенча. Но җыштырмаган айдылар. Кызлар килде 15-ші, 9 эшкә чыктылар инде. Кабат сөйләшү үткәрдек инде без аның белән. Мин аның үзен чакыртасым килгән иде, менә мен күреп эшләгән инде. Ну, ул әзме күпме каршы да итештергән иде. Ашында шәһәр замечаниеләр Замечаниеләрне принимать итмәйди. Шуңа инде аны менә шушы детсадлар буенча җыелышларда күрсәтергә кирәк иде үзләренең менә шушылай нәзерен. Ул Рекламада минем кебек акча ала, ул 7 балага хезмәт күрсәтә ул. Синең оставить инде. И безнең зат детсадлар буенча металлист бар бит. Фикерләшеп бездә. Ну, кешегә бер әйтәсең, тем более ул шулай тота икән, авыр икән инде шул. 6 балага дип нигезен бит. 7 балага. 7 балага дип тәрбияче харап. Ул 2нче елга булай да 5 кенә бала калган. Ну, давай ул. Менә мин таңга әйтәм. Ama mesela o ne mesela? Yani okuma başım atkan eminle. Ana bit kurası bit. Prezidentten daha Putin bitin söz. Yani yıldan başa tarzda ediyordu başlanışlarını. Sifatla ne torunda çok mesela pastane sularını baladan aşağı torunda. Ne burada bir neyin taptık bana sisteması. İllere acılıyorsun. Ondan sonra verirsen gereken planla benim üniversiteysen. Ben hep bir grimittik bitinle. Tamam bir ikinci grimitler gibi akabında anlamına da durmayı. En problemli meselelerden birisi şistalık tertip sifatlı balalarını aşağıda ol. Şulay bulaş, men tan kavat etem, şunun için olsa da ötkerler bu yılışına deyip, ona göre kilesekte de bizimle devam ettiririz, eğerden joyken şu. Halkın soyagirten jiri de başta koyanga veremeyiz. Başta özümüzün mekteplerine koyanga. 20 январь көнне тыңламас балалар бакчасында һәм башлангыч мәктәбендә тикшерү уздырылды. Бакчага 6 бала йөри, бар җирдә тәртип, санпит таләп иткән бар төр документация булдырылган, ризык меню буенча пешерелгән. Шулай ук суыткыч бүлкәсендә артык берни дә сакламый, тиеш продукцияна куелган һәм чиста. Бу бакчада яхшы атмосфера булдырылган, 100% кәнәгать. Veya soğutlaşına gerek. Özellikle Tavalda kırıp bir soğutlaşına aşıp parav ciddeyin. Менә тәртип бөтен продукциясе артык бер лишний. Üstünde nasıl etken aşağı tutup etken bula kaybolsun. Kadar kiyip etken izahı şunda handamanda kalgan. Башлангыч мәктәптә 4 бала окый, кайнап туклану оештыру буенча документация барлыгы булдырылмаган, сорак куелды, тәртип салып бетергән. Аш пешерү бүлмәләре чиста, аша урыны тәртип, маркировка күтәргән. Менюда коры гречка ярмасы гына иде, һәм бер тапкыр ашау гына каралган. 12 көнлек менюны карый башлагач, рационда тавык ите, балык, яшелчә, сосиска ризыклары бөтенләй кертелмәгән. Бу мәктәптә бала ризык неполноценный бирелә дисәк тә була. Шулай ук салат ризыклары да менюда кертелмәгән. Şundan решение какое? Ну, балык юганда анда иттер, сирәккән аш күп кертелгән, балык юк, тавык юганда. Меню Beyde, şakara oduna ya ilverasında kalan. Normalde niyası olarasyon niyası olar. Kadir bir zamandan beri vakit olur. Etiyeniler olur yani akşa bir problem masallarının tekilgen etiyeniler var. Halk tanımasınlar da işte kilip akşası simiyalar. Şunun da ağırlar. Şualayı bile bir sebepten gitti. En şunla şeytan dağın evi paraytan inde. Şunun bile uğraşıyorsun. Şu Vali İbrahim'in kanına varasıyken kınamasını billahi kuş başa taşa. Reyna. Sonra İbrahim'den billahi kuş başa taşa da geldi. Meracağı değilse. Ah değilmiş. Bunu ikide öldürürüz.
Бүгінгі күнде 127 бала 5 тапкыр кайнар ризык белән туклана. Төшке залы эстетик бизәлгән, утыруына урыннары җитәрлек, мәгълүмат стендына кирәкле барлык мәгълүмат бар. Ашханәгә балалар тәртип белән керәләр, кую режимы бозылмый, өстәл артында утыру этикеты саклана. Менюда борчаклы аш белән, икенчегә токмаш тавык ите белән контроль үлчәү алынды, граммнары туры килә, ризык кыяфәт аппетитны, яшеллеккә хәтле салып бирелә. Bütün ризыкны да яратып ашап бетерделәр, отход калмый дисәк тә була. Аш пешерү цехына үтсәк, бар җирдә тәртип, чисталык хөкем сөрә. Бүгенге көндә 2 медицина хезмәткәре эшли, улар тарафыннан зур контроль сизелә, бар төр документация булдырылган. Ашамлыклар технологик карта нигезендә әзерләнгән. Балаларның яши торган бүлмәләрендә слайдта күргәнегезчә чиста, куркынычсызлык таләпләре бозылмаган. Инде бүгенге көндә докладым. Тәмам дисәк тә, эски балалар вакытында килгәндә анда тәртип. Yani sorular. Ama ben ne de biliyorsun. Götürüp çıkarttırayım diye. Balalarla da okutup bilir. Ama da bazı mektepte anımızdan birlikte kültür pitaniyle baba teşvikinde buna olanı da Biz götürebiliriz. indi leksiyalar kötü başladık. Hazır первый, второй школа leksiyalar ikinci atlarına koyarız. İlk tane gimnaziya. Avlay oğullarda felçirler var. Leyla gilde doğrusu. Buna onu başka mekteplerde de koyarız. Bizim тоже ne cevaplar. Balalarda kültür pitaniye ne olanı bile olanı biz тоже iletişim. Şimdi benim spesyalistimiz var. Halkara standartlar negizinde niyazı getiren Liliye. Bizden faydalanmak diye direktörler sizden de ibadet inisiyatif olarak. Stalovalara konkursu ilan ettik. Bizden birinci etabı Mart'ta katılım. Başta birinci etabından ikinci etabında o'tganlar arasında. Avay sentyabrda avay. Balalar bakçaları arasında ayrım koyarız. Kitaplar arasında ayrım koyarız. Қолдағы шура-шуран соңында бірнеше Металли сақайсы мектепте? біздің бүтін базы мектептерінен металлистер шықты. Қазіргі Сырездар уақытта шықтайын. сырезларда қатынашалар енгенін алып шығам. Енді біз шулай деп сөйлештік. Міне мектеп директорларына біліп қайтып кетеміз. Сырезларда қатынашалар, біргелеп текшеруде қатынашалар, һәм результат белән Рамаға кайталар. Yani siz bunlarla karışsınlar mı? Һәм меңнәрдә башладык инде методик ярдәмне. Беренче атнасы һәм тибатна полностью бар. Yaramaz. Tabii. Дәүләт имтиханнарына әзерлек нейеннән без инде менә 9-нчы классларда математика рус теленнән, 11-нче сыйныфларда профиль математика һәм рус теленнән укытучылар белән җыйналып сөйләшкәннән соң инде срез дидек бит инде полностью алмыйбыз. Менә 9-нчы сыйныфларда без изложение өлешен алырга булдык. Безнең чөнки проблема пока ачыкланды бит инде изложение өлешендә. Безнең инде 300 бер укучы язды. Максималь балны без 7 балл дип куйдык. Һәм инде шушы 7 максималь балны 300 бер бала арасыннан безнең 53 укучы алды. Һәм инде 1-2-3 балл белән дә утыручы укучылар санын әле сез шулай күрәсез. Һәм район буенча инде уртача балл безнең 5-31 булды.